batameze neza kubera impamvu twakwita ziri sportif mu gihugu cya Arabia Saudite muri shampiyona yabo bayita Saudi Pro League. Abantu barayizi ni shampiyona imaze kwamamara cyane bijyanye n'amazina y'abastari arimo ayikina na Cristiano arimo. Cristiano rero ikipe ye ya Al Nassr ikaba rwose yarabuze byose, navuga ko yagize umwaka utari mwiza, nta gikombe batwaye, gizane blanche, no kuvuga ngo shampiyona abantu barabyibuka ko Al Ittihad ya Benzema na ba N'Golo Kante na ba Fabinho na bande bose bayitwaye. Hanyuma ikipe ya Al Hilal ibi ya kabiri Al Nassr byarangiye ibaye iya gatatu, bita byumvikana neza cyane ko itazanakina n'imikino Champions League ya Asia. Ubwo ntibatwaye shampiyona ntibazakina Champions League ya Asia. Cristiano Ronaldo rero ntago rwose yaje kubyishimira, yagiye ku mbuga nkoranyambaga ze birumvikana kuyitwa Instagram postingaho amagambo akomeye cyane byarangije yashyize nko mu Kinyarwanda. Yavuze ati urebye carrière chapitre terminé, no kuvuga ngo urebye nk'urugendo cyangwa se akazi kari karanzanye cyangwa se intego nari narihaye na zirarangiye. Aravuga ati amateka ati aracyandika, ati ndacyakomeje, amateka aracyandika. Arangije ashimira abantu bose, aravuga ati asoza avuga ati ndabashimira. Abantu baribaza bati se iyo chapitre avuga irangiye, ayo mateka akomeje, abantu bari kugerageza kubihuza bakavuga Cristiano nyuma yo kutatwara igikombe muri iyi shampiyona yabagiye gusohoka muri Arabia Saudite akagenda, next destination ya Cristiano ni iyi. Ezobundi ari podcast witwa I Show Speed, ni umubloga wo mu gihugu cya Amerika, yari yatumiye witwa Infantino. Yaramubajije ati se Cristiano ashobora kuzakina igikombe cy'isi cy'amakrebe? Infantino yaramubwiye ati ibyo turi kubikoraho, ko turashaka kubona Cristiano Ronaldo akina igikombe cy'isi cy'amakrebe. Kandi hari n'inkuru zagiye zisohoka zivuga ko hari amakipe amwe yo muri Brazil amwifuza. Uyu nguyu rero kandi muri Al Nassr ntabwo izakina igikombe cy'isi cy'amakrebe, kandi iriya Al Hilal ntabwo yayijyamo. Uyu nguyu ashobora kuzerekeza muri aya makipe yo muri Brazil. Imuna birebye abona Cristiano asa n'ushinja abagenzi be bakinana muri Al Nassr kutamufasha wenda kugira ibyo bageraho, kuko kuva yahagera yifuza ko wenda yakegukana iyo Champions League ya Asia ntabwo yayibonye. Yifuje ko yakegukana igikombe cya shampiyona muri Arabia Saudite ntabwo yabigezeho, yaragerageje biranga. Nyamara nyuma yo kutagera kuri ibyo byose, kuri ibyo bikombe, iyo urebye statistics ze muri rusange ubona zari nziza, kuko nka sezo ya mbere niwe wahawe igihembo cy'umukino watsinze ibitego byinshi muri shampiyona, ibitego 35. Iyi sezo nabwo niwe wahawe Golden Boot cyangwa se urukweto rwa zahabu nk'umukino watsinze ibitego byinshi, ibitego 25. Niba rero aba yagerageje ibyo byose bishoboka akabasha kuba ibihembo ku giti cye abibona, ariko yari bagasanga wenda abo bakorana cyangwa se abakinnyi bagenzi be hari uburyo batamufasha kubasha guhangana n'aya makipe nka za Al Hilal ndetse na za Al Ittihad. Arabarusha urebye ubona nka Al Hilal ibarusha, ubona ibari hejuru cyane kuko integukanye ibikombe bya shampiyona kabiri kikurikiranya. Akabona rero mu by'ukuri ibyaha Al Ittihad yitwaye ubushize, Al Ittihad yitwara isi, Al Hilal yatwaye na Champions League ya Asia. Ibi byose akareba agasanga Al Nassr ntaho igaragara, nyamara wo kwitike aba yagaragaye neza, akavuga ati rero ntabwo byakunda. Ariko wakongera ukanatekereza kuri akantu wenda Irene yaravuze ko gushaka gukina igikombe cy'isi cy'amaklub, inkuru nyinshi nk'ikitangazamakuru cya Marca cyagaragaje ko nabyo abifitemo inyota, kuko areba agasanga Leo Messi yaba hari nawe yaba hari, byaba ari byiza muri USA, wenda bakanabyita bya last dance kongera kubabona bakinana. Ariko impamvu nyamukuru yamuvanye muri Al Nassr cyangwa se yavuze ko chapitre irangiye nuko yasanze nyine nta kimufasha nk'ikipe, we ku giti cyaragerageza imbaraga zose zishoboka, ariko nk'ikipe nta kintu mugezaho mu by'ukuri. Hanyuma ubwo ku yindi mibare gatoya kuri uyu mukino batsindwamo na equipe Al Fateh ibitego 3-2, Cristiano atsinzemo igitego cya mbere. Cristiano yuzuzaga ibitego 800 muri club, ibitego 800 akinira ama club, ariko gwabariramo n'ikipe y'igihugu. Cristiano amaze gutsinda ibitego 936 muri kariyere yo mupira w'amaguru, bariyemo club ndetse n'ikipe y'igihugu nyina play ubwo ni 800 mu maklub, yego ni 136 muri national mu ikipe y'igihugu. Igihumbi kiraburaho 64 ntabwo byakunda 64.
ashobora kugigira no CR7 ntabwo yamarika atabitsinda ntabwo yamarika inkweto atabitsinda none se reka 64 none se kugira ngo uzuze igihumbi none se inose zatsinze bingahe amaze kugira 936 nyine Rugango ubanza wumve inose zatsinze bingahe azabibona Rugango nuvuga ngo arabora seze ebyiri nyine nuvuga ngo ubariye nyine kuri no myaka ye n'ibitego arimo aratsinda imyaka 40 byonyine muri shampiyona atsinze 25 shampiyona yonyine 25 muri nuvuga ngo buri sezo barasabwa yabibona nuvuga ngo Cristiano we yarakani hanyuma ubwo ikindi warujye kuri statistique bivuze ko mu bamaze gutsinda ibitego byinshi yaba muri ku ikipe y'igihugu muri club biteranyije ari hejuru ndetse kugeza ubu ngubu asoje ino sezo amaze mu mateka bamaze kuzuza intsinzi 842 muri rusange kuva aho yatangire gukina nk'umukinnyi amaze kubona intsinzi 842 yaba mu maklabu yakiniye ndetse n'ikipe y'igihugu ubwo nawe niwe mukinnyi ku mutwe we ufite intsinzi nyinshi by'umwihariko muri Al Nassr nabwo mu nshuro 111 yagaragayemo ayikinira yatsinzemo ibitego 99 abantu rero baribaza bati next destination cyangwa se ni hana ari buze kwerekeza amakuru menshi aramujyana mu ikipe kuko urumva n'ubundi barabihuza n'igikombe cy'isi cy'amaklabu amakuru menshi aramujyana muri Los Angeles FC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo nuvuga ngo havuga ikipe ya Besiktas muri Turukiya ariko ukareba kariyeri ye n'ahantu arimo arorienta ubuzima ukabona ko nta kugaruka ku mugabane w'Uburayi yabagiye kujya ahantu hari competition iri rwo hejuru kandi nawe iyo mu impamvu yo kudasezera kwiwe n'ugukuma gutekereza ibyo bitego igihumbi turimo turavuga ndetse nizo achievement none iki gikombe cy'isi cy'amaklabu kigiye gukinwa bwa mbere avuga ati hatazagira irushanwa mu mateka ryabayeho muri kariyeri yanjye ntigeze nkina niyo mpamvu rero bivuga ko ashobora kuza kwerekeza muri ikipe ya Los Angeles FC nayo izaba iri gukina iki gikombe cy'isi cy'amaklabu havuga ko ashobora gusubira iwabo muri Sporting Club de Lisbonne ariko ahangaha ubundi bigaragara muri espionage yagiye ikorwa yagaragaje ko we kwera ko ari ikipe yamufashije kuzamuka akaba yaragize ino kariyeri yavuze ko byanze bikunze mbere yo gusoza kariyeri ye ikipe ashobora kuzajyama ariko wareba muri sondage muri sondage yakozwe bigaragara ko yavuze ko byanze bikunze mu gusoza kwe kariyeri ye byanze bikunze agomba kuzajya mu ikipe ya Sporting Club de Portugal ariko uno mwaka si cyo gihe kiwe kwera ko ntabwo aregereza kuba yasoza kariyeri amahirwe menshi rero nuko witwa Cristiano Ronaldo ashobora kuza gukina kino gikombe cy'isi cy'amaklabu ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ikipe ya Los Angeles FC niyo ubona ko no kuma odds yose cyangwa se n'ama prediction bakora ku ikipe ashobora kuba yajyamo nyuma yo kuva muri Al Nassr ari ikipe yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Los Angeles yabiryoshye urumva na lifestyle yiwe lifestyle ya Cristiano nk'umuntu wo mu businessman ari LA California agenda ku mabeach yari abana yamamaza ibintu hariya urebye business n'ubanza uko Cristiano yavuze ko nyuma yo gusoza kariyeri yo gukina nk'umuntu wabigize umwuga we iby'umupira w'amaguru azaba abigiye ku ruhande atajya muri business ni business nishaka izaba ifite ihure n'umupira w'amaguru ariko we ikitwa kujyamo ari umutoza ari umupundi itariki yavuze ko ibyo natazigera bikora so wanareba rero muri business yiwe business y'amahoteli business y'imyambaro ama perfume ndetse yewe nibyo niyo myambaro yindi y'inganda ashobora kuba yakwambara akamamaza kubona ko ahantu hashobora kuba hakora business neza ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho muri uwo mujyi wa Los Angeles bishobora kuba byamufasha ino kipe ya Los Angeles agomba kubanza kwigarura imitima y'abanyamerika ajya mu mijyi ikomeye nk'ingi nka za LA urumva unahere kuri iki gikombe cy'isi zanabera ni wabo kandi none wibuke ko iki gikombe cy'isi cy'amaklabu nuvuga ngo nka FIFA ikeneye amabrand yo kugira ngo kivugwe kuvugwa rero niba Inter Miami nuvuga ngo urabizi ko niyo host nyine nuvuga ngo muri Miami ni naho Real Madrid zakina umukino wa mbere na Miami ni wo mujyi uri host ni main host w'iri rushanwa Inter Miami izaba irimo urumva ko Lionel Messi ari muri rushanwa Los Angeles nubwo nayo itaraba karifi 100% ariko nyine ni ikipe iri mu makipe agomba gutegura gukina iki gikombe cy'iso nuvuga rero FIFA ikavuga ati niye brand twakoresha niba Messi arimo hajemo Cristiano ishobora kuba brand so nuvuga ngo rero hari impamvu zirenze imwe iyo
iyo Los Angeles FC kuba yamutwara ikamufasha gusoza kariyeri ye, kuko nahantu n'ibyo bitego yifuza gutsinda iriya shampiyona yabitsindamo yabibona, hanyuma hejuru y'ibyo ngibyo nahantu ashobora kuba amufasha kuba yakora business. Ikindi nk'uko n'ubundi perezida wa FIFA yabitangaje ko Cristiano kumubona muri irushanwa byabafasha, nayo ishobora kuba iturufu, kuko na FIFA ishobora kubigiramo uruhare n'andi makampani ashinzwe kugira ngo apromoting rino rushanwa, bakaba bagira amafaranga bamwemerera kugira ngo nawe yemere kuza muri Leta Zunze Amerika. So urumva ko afite impamvu rero zirenze imwe. One, ukomeza kariyeri ye ahantu yabone ibyo bitego bye, turamo tumubarira ashobora kuba yabona kugira ngo uzuze ibitego igihumbi, kubera ko mu mateka ye yivugira ko akunda guca uduhigo. So ruvuga ngo ibyo byamufasha. Hanyuma ikipe ya Los Angeles amafaranga ubwe yamuha nayo n'amafaranga azamuherekeza mu gusoza kariyeri ndetse no kuzakomeza business. Ni n'umujyi wamufasha ukomeza kuraninga ndetse no kubaka ikindi gitinyiro cyangwa se iyindi fear factor muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse yewe niyo deal yaba iri mu kugira gute mu gufasha FIFA mu gupromotinga iri rushanwa rigiye kubaho bwa mbere ry'igikombe cy'isi cy'amaklabu. So urumva ko rero ni impamvu zigera nko kuri 3 zose zituma uno Cristiano Ronaldo mu ikipe ya Los Angeles FC bishoboka ko rero ikipe ishobora kuba next destination. Mugaraga yasobanurira imijyi muri Amerika n'amakipe yaho ubona bisobanukiwe neza cyane. Erega Mugara ko ari mu nzira, ko ari mu nzira ibyo bintu tajye nase uriya mujyi wa Los Angeles ni umujyi wundi bakunze kwita City of Gods. Ni umujyi ubarizwamo nk'ibihanyaswa nka bariya ba Jay-Z ba Beyonce, usanga ariho bibera. Rero uyu mujyi nta kitakora uzane Cristiano Ronaldo. Niyo mpamvu baherutse gukwitwa ikibatsi cy'umuriro giturutse hejuru, kubera ko ngo hariya ni ebana ni umujyi w'ihaniro. Yego, hanyuma rero Axel, ikipe y'igihugu ya Espagne nayo yahamagaye abakinnyi wabanyuramo wihuta. Ya kipe y'igihugu ya Espagne yahamagaye abakinnyi. Espagne bafite mu by'ukuri umukino ukomeye cyane, umukino wa kimwe cya kabiri muri UEFA Nations League bazaba bakinamo n'ikipe y'igihugu y'Abafaransa. Uyu mukino uzaba ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu, ubere mu gihugu cy'Ubudage kuri MHP Arena hariya mu mujyi wa Stuttgart. Bamwe rero mu bakinnyi bahamagawe mu ikipe y'igihugu ya Espagne bahamagawe n'umutoza De La Fuente. Urebye abazamu ni abasanzwe, harimo nka David Raya umuzamu wa ekipe ya Arsenal yamuhamagaye. Unai Simon yongeye kugaruka wa Athletic Club Bilbao, ndetse na Alex Remiro wari yari Sociedad nawe ari muri ikipe ya La Roja, ikipe y'igihugu Espagne. Bamyugariro harimo Pablo Barca, Pedro Porro Tottenham, Oscar Mingueza wa Celta Vigo, Robin Lenormand wa Atletico Madrid, Dani Viviane muramwibuka Atletico Club Bilbao wabonye ikarita y'umutuku bakina na Man U muri Europa. Dean Hudson wa musore twavugaga tayari wamaze kugera muri Real Madrid, kubera ko rwose na muri rutonde bashyiraho club bakinira bavuze ko Real Madrid ko byararangiye. Alex Grimaldo wa Leverkusen na Marc Cucurella wa ekipe ya Chelsea. Abakina hagati mu kibuga Fermin Lopez, Pablo Gavina, Pierre Gonzalez bose ba Barca, Isco Carone wa Betis, Fabian Ruiz wa PSG, Alex Baena wa Villarreal, Martinez Bimendore wa Sociedad na Mikel Merino wa Arsenal. Muri Bartaizamu Lamine Yamal na Dani Olmo ba Barca, Morata wa Galatasaray, Mikel Oyarzabal wa Sociedad, ndetse na Nico Williams wa Atletico Club Bilbao na Samu Morodion wa Porto, yewe na Yeremi Pino wa Villarreal. Na Espagne ikomeye igomba kubaga byanze kunze. Inkuru irimo ni Isco Alarcon wamugarutse mu kipe y'igihugu nyuma adakina nawe atagaragara muri ikipe y'igihugu. Birumvikana ko yagize ibihe byo kuba muri Real Betis, ariko ubona ku rwego rwe rwari hasi, yagira ibihe by'imvune, ariko urebye urwego ari gukinaho muri Real Betis yamaze kwigeza ku mukino wa nyuma wa UEFA Conference League. Nabuze mbona bafatana na Rutemikirere berekeza mu gihugu cya Pologne, aho bagomba gukina umukino wa nyuma ku munsi w'ejo wa Conference ndetse n'ikipe ya Chelsea. Birumvikana rero amaze iminsi service z'umutoza Luis de la Fuente azibona, yamugaruyemo nka experience kuko basanzwe bafite abakinnyi bakina nka Dani Olmo, hafite Fermin Lopez, hafite Gavi hakina neza, ariko nyine yamuzanyemo nk'umwe mu bakinnyi bari experimente banamenyera ikipe y'igihugu kugira ngo bafashe bano bana bakiri bato cyane bagire n'ibyo bamureberaho. Birumvikana n'ikipe y'igihugu Espagne iri kwitegura kimwe cya kabiri n'Abafaransa ku itariki 5 n'umuriro cyane. Ngiyo rero Espagne. Hanyuma Irene